Ujat amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Irayokeeje TV. Uyu munsi rero tukaba atugiye kunyarukira muri Ukraine. Muri Ukraine rero nta kindi icyavugwa usibye intambara ikomeje kubura agica, dore ko iyi ntambara ikomeje kwafegitinga ingaruka ibihombo byinshi ku batuye isi. Ingabo za Ukraine zirimo kongera igitutu ku ngabo z'Uburusiya mu karere ko mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umurwa mukuru Ikoze, nk'uko bikubiye mu sesengura rishya ry'ubutasi rya Minisiteri y'Ingabo z'Ubwongereza. Ukraine ikomeje gukora ibitero byo kwigaranzura Abarusiya hanze y'umurwa mukuru Ikoze, nk'uko ayo makuru abivuga, kandi abanya-Ukraine bashobora kuba abishubije imijyi ya Makarivu na Mochkun. Minisiteri y'Ingabo z'Ubwongereza irasesengura iti igishoboka kirimo gushyira mu gaciro nuko ingabo za Ukraine ubu zishobora gukota imitwe y'abasirikare b'Uburusiya ibuca ni Plin. Abategetsi bo mu gisirikare cy'Ubwongereza bavuga ko ingabo z'Uburusiya ziri ku muhora w'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Ikoze zugarijwe n'ibibazo bikomeye by'ibikoresho no kugira icyizere. Iyi raporo y'ubutasi bwa gisirikare bw'Ubwongereza igira iti birashoboka ko ibitero byo kwigaranzura bitanga umusaruro by'ingabo za Ukraine bizabangamira ubushobozi bw'ingabo z'Uburusiya bwo kongera kwisuganya no kongera gukora igitero cyerekeza muri Ikoze. Mu nama z'umuryango w'ubwirinzi bwa gisirikare bw'ibihugu by'Iburayi na Amerika OTAN ndetse na NATO hamwe n'iy'abategetsi bo mu itsinda ry'ibihugu birindwi bikize ku isi G7 i Buruseli mu Bubiligi, Boris Johnson azanatangaza ku mugaragaro imfashanyo ya miliyoni 25 z'amapawundi agera kuri miliyari 33 mu mafaranga y'u Rwanda yo gufasha mu kuriha imishahara abasirikare n'abapilote ba Ukraine. Leta y'Ubwongereza izanatanga miliyoni 4 z'amapawundi agera kuri miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda ku ishami ry'isi rya BBC yo gufasha ibisata bitangaza amakuru mu kinya Ukraine no mu Kirusiya muri ako karere. Bwana Johnson yagize ati Ubwongereza buzakorana n'inshuti zacu mu gushyiraho ubufasha bwo mu rwego rwa gisirikare n'ubw'ubukungu bwo gufasha Ukraine mu kongerera imbaraga ubwirinzi bwabo mu gihe barimo guhindura ibintu muri uru rugamba. Ngayo nguko rero intambara ikaba ikomeje kuba intambara, ibintu bikaba biruje kudogera aho kugira ngo bisubire mu buryo.